I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft Boy VP. Danas ćemo malo igrati Minecraft na kreativnom modu. Kao što vidite, ja sam uzeo super ravno, zato što želim da napravim što bolju kuću sa vama. Tu izgradnju te kuće ću naravno snimati. I žela bih da vam se svidi. Vi u komentarima napišite šta još da dodam i da li vam se sviđa. Za početak uzet ću malo materijala, mislim ne malo, uzet ću materijale koji mi trebaju. Dobro, treba će mi u stvari, ne znam da li kamen ostavim, neću. Uzet ću kamen, dobro, uzet ću kamen da bih stavio ono kao za zid. Vrata ću da uzmem gvozdena i polugu. I to je to za početak šta će mi trebati. Da, treba velika da mi bude kuća. Ovako. To. Još. Tako, dobro. To će biti dvospratna kuća, to sam zaboravila da kažem. A dole će da bude mnogo velika, bar ja tako mislim. Tako. Tu još malo još. Vidim kako bi samo to izgledalo. Dobro, može ovako. Nema veze za na 3 bloka, šta. Dole isto će mi trebati, samo da vidim negdje da napravim i ovo kao predulaz. To će mi trebati kao predulaz. Samo trebam da vidim koliko mi košta. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 bloka. Na drugom bloku, ne, na trećem. Znači to će da bude 19 blokova, ne 20. Dobro. I na 10. 1, 2, 3, 4. Ovdje ćemo staviti vrata. Ovdje to da se ovako. Ovdje da to moda. Uzet ćemo ovo nastavimo. Stavit ćemo ovako. I ovo ovdje. Tako bi trebalo izgledati na početku. Ja ću sada malo stopirati ovaj klip da bi napravio ovdje zid tu. U stvari neću tu sad stopirati, nego kad budem pravio onaj veći deo, stopirat ću to tu. Sada neću, da ne bi bilo da samo stopiram, da nema ništa od klipa, nego samo ovako da tamo ću da samo stopiram. To. Tako. Još jedan deo.
I ajde ovo kad smo otpotili. Inače ovo je samo predulaz, ovako visine je predulaz, za kuću će da bude mnogo već. I neću praviti samo kuću, već i dvorište. Dvorište ćemo na kraju da tek napraviti. Veoma bitna kuća. I ovdje mislim to. Ovako. To će da mi bude predulaz, a ovdje će da mi budu vrata. I ovdje će ovo to se ne sluti. Ovdje i krov trebamo da stavimo. U stvari, prvo da stavimo baks. Ja ću mi prekljuti. Ne volim prekljuti. Tu. I sad da napravimo to. Inače, izvinite, ali ja ću u nekim klipovima koristiti teksturu zato što mi se baš svidjela. Ovo mi je možda prvi put da koristim teksturu, a sviđa mi se. Ova tekstura se naziva John Smith. Kome se svidi ovaj klip i kome se svidi tekstura u ovom videu, može slobodno da mi skine. Veoma mi je zanimljiva i dobra. Evo, ovo. To. Ja ću sada stopirati video da bi ovo napravio. To tu. Jer će da mi ne dužimo klip, nego da to napravim pa ću da se vratim. I evo nas ponovo. Evo ovako bi na primjer moje predsoblje izgledalo. Namjerno sam stavio crveno-bijelo, neću da kažem zbog čega, pa vi razmislite. Evo ovako. U ovom klipu sam odlučio samo da napravim predsoblje i da uredim ovo predsoblje. Naprimjer, evo sad ćemo to sada uraditi. On više ne treba. Da stavim sve tu. Šta da uzmem? Zanatski 100, možda i 500. U stvari, samo zanatski 100. I po neku sliku i ovo, ram za predmet, to i ovo. I neko sveće, samo da vidim, ajde ovo i ovo, ajde, tako. Inače ja nisam neki obožavatelj, ne, to sam premešao, sliku. Dobro, i tu, ajde, kako moćno. Vidite, znači meni se sviđa. Tu neka bude zanatski 100, ovako. Tako možete staviti. Kovčeg neka bude to. Dobro, to ne može tu. To i to. Onda i ovo i ovo. Tako. I cvijeće da nam bude tu, sve ovako, tu.
I onda Bele Radić u jednom. Bele rade. Šalim se malo. To. Evo. Evo, malo. Čekajte, volim ovo da... Uhu, sekirica. Može to i... Evo ste... Luk, stvari. Evo. Pa ja, viking. Molim. Šta? Šta sam ostavio sad? Evo, i ovako bi, na primjer, moje predsoblje izgledalo. U stvari, meni ne izgleda tako, nego kako sam ja sad to napravio. Po meni je baš lepo i to je bilo to, ljudi, za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Napišite šta bi još mogao da dodam. Napišite u komentarima da li vam se sviđa predsoblje i subscribe, like i koment, dobro to sam rekao i pozdrav.